هەواڵۆ پشتی دەمێک گەلێکی درێژ هونەرمەند نوهاد یوسف سترانێک داخستیە سەر یوتیوبێ ئەمی ئانا ژوەر وێ سترانێ پێخن ڕاستینە سترانەکەی گورزک سترانە تایبەتی ڕەنگێک کۆچەریە مێژوەر ئانا ژوەر بۆ سکێچەکەی پیوچک توانە پێخن كازي بردان البربايت آخ كجواد خدها جيني بايت بسكو كازي بردان البربايت دما چاوي من بك جد كابي متقارحي من شونا ما بدقاري بله وەکو دیت ئەف گورزە سترانە هاتی ئامادەکردن بە ئالیکاریا موزیکژنێ خۆرد حەسەن ڕۆژئاوا سلااو و رێزێمە ژبر حەتانی عەردە هەولێرە ژێر هەنە و تایبەتیژی میکس و ماسترینگ زەمیر حسێن کریە هەروەها سمیما ڤیدیۆژی خەباترامکۆ چێکریە خەبەرامێ دیتووە هونەرمەند کەریم شێخۆ سترانەکن و بەلافکریە لەسەر سۆشل میدیا بە ئالیکاریا شەریف ڤیدیۆ هاتی کشاندن وەک کلیپ و کلیپەواژی بەلاڤویە سەر ئەکرانا کەریم شێخۆ یا فەرمی موزیکا vê stranêjî diyarek çêkiriye slavû rêzême jêr hene em serkeftinê ji hunermendê hêja Kerîm Şêxo re dixwazin û her wiha ji hevalêgê di vî karî de bejdar bûne û kedawa heye her wiha hunermend Xalid Slêman hunermendê genç stranek nû hazir dike ji bo sersalê wê bi zimanê erebî bi taybetî jî lekna meğrebî stran a yek ji naskiriya erebayê Saet Mucerred ev stran hatiye tomarkirin li ba Pel Melody yan jî Pel Production ya xweda nêvê Derwîş Pel distê wa sax be karekî serkeftî strana me dirêzê de jî a hunermendê genç Goman Ebdoyê ev stran tomar kiriye li ba Ezîz Lorîn û bi alîkariya Azad Midî jî hatiye kişandin wekû klîp distê wa sax be û karê wa serkeftî be hêviya berdewamiya û serkeftinê ji Goman re dixwazin her wiha ji Azad û Ezîz jî re belê ne bi tenê klîpa Goman Ebdo Azad Midî hazir dike yan jî haziriya klîpek din dike me ro karibêje ji hunermend şiyar û dijwar şiyar û dijwar li ser rûpela xwe gotin û daxistin haziriya klîpek nû dikin her wiha bi alîkariya Azad Midî û grupa wî tavir em giyan dawiya vê xelekê hûn bimînin keyf û xweşiyê din. Slav û rêz.